Mbukeli kwivoto lenkulu namhlanje kusenza ukuthwehlela lakho lithi the daily bread lithi nemgojo kaNkulunkulu prophet hlula amademoni ukanisa lapha etule emphekelweni la kujika khona ke yamakhumbi uthazela ke bonke bamvu labagulayo labanedinkinga labaloywa labathi kunemsindo emndenini kunembango kubangwe basimi kubanga likhaya umphethe kaNkulunkulu ukhona bomakela abadivorceako we are going through a terrible divorce la nokuchazela asawuthela kumphethe okuchazela ato prophet akwathi ukuthi akuchekelele impilo yakho kanjani uthi uNkulunkulu njalo ngalesithathu nangemgcibelo yebo sikhathi ngu11 ekuseni ngicela ungiphathele umnikelo longaka 150 emalangeni yebo bese uyeda uNkulunkulu atokwazi ukukhulekele akuthanazele phephethe kusile ngicela sivusele babukele emakhaya sibahlephela singwa semihla ngemihla. Siyabonga kakhulu my brother egameni lika Jesu siyavusa babukele emakhaya sibukela khona egameni lika Jesu umprofeti wenu lo your favorite prophet ngifila amademon egameni lenkosi asingene ngelivile manje nasekuseni molo sibahlephele babukeli egameni lika Jesu Kristu sithi ngibutho omkhulu asibuke ethi wesitolo sithi nje manje destroying altars egameni lika Jesu ngoba molo ema altars ngulenzawo la khona ekwentiwa lemisimeto ikakhulu lemisimeto ngabe imisimeto mhlawumbe yebubi egameni lenkosi noma ibumnyama uthakathi nayo lento leyo egameni lika Jesu ngoba impilo tethu molo ithi control in the spirit the control even lika moya umnyemo lo uthola ukuthi lama altars lesikhuluma ngawo mhlawumbe nithi inzalo takhiwa bokhokho omkhulu bakhe angadalwanga nekudala egameni lenkosi letinye indzawo uthola ukuthi nithi indzawo letakhiwa ngebathakathi babaloya lomndeni basebancane egameni lenkosi kwathakathi lomndeni kwathiwa lomndeni lo awusoze waphumelela awusoze kohambela kahle awusoze waba nemali awusoze waphila kahle egameni lenkosi lemigilingwane leyo yakhiwa kuma altars ebumnyama egameni lenkosi in other words emolweni every year leli altar liyavusetelwa egameni lika Jesu nje siphethe umnyaka my brother egameni lenkosi abanye bayathi ukuthi lo mnyaka lesuka kiwo lo kude lenkwentile into dibhedzile kude bekuhambele kahle egameni lenkosi siyawuphetha siyabhizukala omnye futhi siuqale solomnjalo egameni lika Jesu kuyinkinga moloyi ungena eminyakeni lomusha ungene nema altars namadzala langakabhidliki egameni lenkosi langakadestroya abayinza bayithi moloyi lo mnyaka lophelako ufanana neminyaka lotako bakala nama altars ungakawa break egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uthi lo mnyaka manje umprofeti usho ngalo ukuthi kungaba nema altars la ngibambelelako egameni lika Jesu Kristu moloyi inzaba yithi lo mnyaka afakaza lapha ekhaya uthi umnyaka uqalile kude lenkwentile empilweni yakho solo nje impilo yami imenza wonye egameni lenkosi uqala umnyaka lo kufanele ngabe sengenzile solo angenzi umsebenzi bengisebenta ephangqoshiwe egameni lenkosi kunema altars ebumnyama la khona ligama lakho lafakwa khona kunema altars ebumnyama la khona impilo yemndeni wakini ayibanje khona kunema altars ebumnyama la khona impumelelo yakho ivinjwa khona ibambeleka khona siyakuzimanje bese siya destroy ama altars lawo egameni lenkosi sifunzele my brother lencwadi lawo egameni lenkosi ya Judges number 6 verse 25 egameni lenkosi 6 verse 25 izela nje na ngabona ngoba busuku simakathe wakhuluma kuGideon wathi satha inkunzi yesibili inkosi yami emhlambini wethu inkomo deyihlo akube ngileyo leminyaka lesikhombisa buzala bidlita liladi leyihlo bhali ujube insika yaAshera leseceleni kwalo. Amen. Le Bible lithi molo inkulunkulu besafuna kumthuma Gideon. But le Bible lithi umlando wa Gideon bomkhulu. Omngcole kakhulu le Bible lithi babuwa Gideon abekhonda stick akhona obhali. Futhi in other words abengumuntu lo wakha emalati akhetha ithiko egameni lakho. So simakazi sifuna kumsebenzisa Gideon. But uthi ngikhona ukusebenza nawe wena usesuka emlandweni lomubi emlandweni labo khona thithiko emlandweni nabo ungcolile uthi ke manje ngiyakuassign ngithi hamba
uthathe ingomo ekhuluphele bese uyayihlaba wathela indathi udestroy nathi nababe wakho nabe anakhile tithiko bobhali. In other words moloi kunetinto esingakhona ukudenta because of our background asisuka khona, because of batali bethu nabasikhulisile, because of our forefathers okhomkhulu bethu egameni likaJesu. Those are altars labawakha basaphila namanje sebafile kepha lama altars lawo solo anjani aya exist, solo yaphila, solo asibambelele, solo asihluphekisa, solo asibisela emuva ngempilo bathe siyaphusha ngempilo kepha impilo ibenzawonye ngema altars lawo abakhiwa ngomkhulu bakho abakhiwa bathakazi abeboloya bakini nabakade bafa egameni lenkosi kuma altars. Sithi ke manje kusinga ukuthi i-altar kuze uphunyule idinga destroy egameni likaJesu Kristu. Lo mnyaka usimolo ngingabona ngalo ukuthi kunema altars la ngilandzelako labita ligama la. They are this repeated cycles. Mkhulu ekhaya wafa hlupheka, gogo wafa hlupheka, babe wafa hlupheka, namake ufe hlupheka, naze bazibona nathi siyahlupheka sonke lakhaya ngizange sengene imoto nathi solo side imoto lakhaya kudla lokwasebenza kahle sonke sinjalo egameni likaJesu Kristu. Ngosiyam moloi nefear iyaba moloi iyabangwa ngema altars ngifaka lakhiwe ngebathakazi ukhanze moloi umuntu ahamba esabalite iBhayibheli lithi kilima tiyabaleka ukuthi udiqosha ekameni lenkosi. Lo muntu wesabalite moloi uyethuka sinoma kanjani lempilo yakhe icontrol kuma altars emnyama egameni likaJesu Kristu. So moloi lenzaba strange delays impilo yakho iyabambeleleka ubathe uyezama ubathe wena lo kude lokuhamba kahle empilweni yakho ubathe into eyihlela kahle but kukhona imphumelela egameni lenkosi. Instead of going forward, your life is going back. Uyatibuta why? Impilo yakho ibanjwe kuma altars egameni likaJesu Kristu. Kepha noma senjalo mhlawumbe ngeke lomusha asingene khona siyabreakile ma altars asingene khona ukhulekile egameni likaJesu Kristu. Asingene khona tikhulekile timali takho bakunembuka lapha ekhamo le uthi imali ngiyathi kuthingenta ayibamba nje phenesandle idliwa tapole idliwa tipole kunemlompi imali yakho uthi uyampa nje wayithatha waganga ngayo wayisebenzisa namuhla nje imali ayisonzela kunawe because imali yakho ikuma altars hayi Nkosi yami molo egameni likaJesu kuthi yathi le mali siyilanze ethi mpumpeni ikhululeke utawuqala uphile impilo njengalabanye abantu sisite moyo egameni likaJesu Kristu. Kwangasila khona mbukele ekhaya ngoba labanye molo egameni lenkosi kunema altars nje of addiction egameni likaJesu Kristu. Kunemadoda atawufakaza la anatha tshwala awasabuyile esekhaya imali ongena ithola kwase iyetshwaleni akasathi ukuthi yena udalelwe impilo yakhe ikuma altars lo tshwala selibulawo lo tshwala walo afele ebhodleleni afe ngengodi ekugwazwa afe ngengodi ekubulawa abatsakiwe njengoba nje labanye bethu batawungena lo mnyaka lo singena kiwo 2026 batawungena abatsakiwe nalo libulawo molo ngoba ungena eminyakeni lomusha utsakile lo mnyaka wonke uyadzaba wonke lo mnyaka egameni lenkosi. Sithi ke manje molo egameni lenkosi asibreake lama forces ebumnyama asibreake lama altars egameni likaJesu Kristu. Wangathi uNkulunkulu mbuke lapha ekhaya ngakubusisa usedecide ukuthi ngiyafuna ekhaya ngobone bahluphekile ngasemuva kepha ngifuthi fanele nginqamule le nto le uqala impilo yami ngabusha egameni lenkosi angikhulekele siyamkhulekela Nkosi ngombukela lapha ekhaya egameni likaJesu Kristu. Si breaker emandla ama altars ebumnyama la controller impilo yakhe siya break ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi nema demon intesabelo nemandla ethi impilo entana ngombukela ekhaya mphakamise uNkulunkulu wendele buhle beligama lakho manje naphakathe. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu a prophet of God sibonga nje ukuthi uyivethele nzaba yema altare uthi Gideon hamba ubuild lawo lama altar lawo uwabhidlite onke uthathe le tinkunzi etimbili uhambe uyowena ngoba le mfana isinga umnikelo mhlawumbe lapha ekhaya kunema altare ekhaya kimi la solo abita wena le bise repeated cycle uyayathi ikhona seyihluphe uba thatha nazo lento solo ayipheli altar solo limile uthi ubaba uNkulunkulu ke buya utobhidla le mfana lapha imbekelo la khona ke magumu mfana uNkulunkulu thatha
ke bonke abantu labathi project ngicela kuphindela ke ma-altars ebumnyama lo njalo mina ngaDisember kuphela umsebenzi kuphela icontract mina njalo nje umshado wami uyabhidlika mhlaka nemuntu kungafika isikhathi uyahamba lo muntu ma-altari lento lena kukhula lokungapheli lo sekubambe wonke umndeni sezokufikena kuwena kubantwana bakho lalela ukhona umprofeti kaNkulunkulu usevelena utayinqamula buya ke sitokhuleka njalo ke ngalesithathu mina ngemgcibelo lapha imbeko lento kujika khona eMakhumbi yebo uphatha umnikelo wakho uphatha inkomo yakho njengaGideon bese uya kumprofeti 150 emalangeni bese uya kumveta dofika kuthelela abhidi na into nayi lese ikuhluphe esikhathi impilo yakho ngeke iphindze ifana nephephethe asivalise nabukele emakhaya siyabonga kakhulu my brother kakhulu Moloyi nambukela lapha ekhaya sisaba ukuthi lokuthi ubukele uzofika la evele iconze kuwe le message ayishintsha impilo yakho for the better kwakathi uNkulunkulu angakubusisa akuphakamise I love you more. Bye bye.